Sve ti ovisi o tome, po meni, da li ti zapravo dopuštaš svijetu da bude nepoznat i pun čuda. Evo, dat ću jedan primjer koji sam, nekako mi se utisnuo, davno sam ga čitao, o jednom čovjeku koji je bio u Južnoj Americi, u nekim plemenima koji nikad nisu bili čovjeka. Još dan danas postoji 200 plemena tamo u Amazoni i oni su sad zakonom zaštićeno da se to ne pokvari. Ali recimo, on je dolazio tamo, družio se s njima par mjeseci s prijatelji i onda je odlazio. I htio napraviti zadnji eksperiment. Šta će oni napraviti kad vide avion prvi put? Znači, avion se spustio po njega na livadu i šta se dogodilo? Ko je bio tu začuđen? Ne oni, nego on. Jer avion se spustio, oni su umaknuli, okrenuli se i otišli. Znači, ako ti znaš da je svijet nepoznato mjesto, puno čuda, onda se ti ne čudiš. Samo mi se stalno čudimo, jer smo si zacrtali da je ovo normalno i onda ovo, pa kako sad ovo? Mislim, došli izvanzemaljci, pa šta? Pa šta? Nisam znao da ih ima, sad znam da ih ima jer ih vidim pred sobom.